Iya, silid juang. Lomain na silid juang. Lomat so pinabuang. Pinitang tayang namin ito batali bata. Mana tu dia pihak mengalak kabirok pagkabor namin. Saya tu sima na potap pagkabor. Nung dari pasat kami, nuna dari pasat kami. Dari mga mangulu, sa batu pagkabihan, dalah horas-horas. Kata ringo Tuhan mipin. Tidak ada dua, pil bapoki bahal-bahal pasalongan. Tusongoni pinabutan pasat kami, siya raja ni muna, siya naposo sa ato ng batuga. Saya julu-julu pagkapangkuhan, dia mo Matutu raja kami. Jangan nami lapas atau nami tu amu urus tur rabu mangpe pas atau nami mana ada setikyo Ase tortangi tate. 10 bidu lebar. Sabu itu. Jadi partor mampa musik nami. Kami mah. Lau pasahatot urus tur rabu mahami. Dok kapinopar kapor nami on. Bamba jo musik lau partusi. Lagi-lagi tunggu kita. Gawe raja nami. Ulut lah, tersongon dalam diulus itu mana? Aku mau mengatur bos, tinggal mengatur mana? Musik apa tadi? Termasuk musik. Sila kengani musik. Tong. Mangro. Mangro sesuai dengan perkataan kami. Jadi. Kami mau urus kami. Jadi anu mau mengatur mana musik. Urus. Nunggu kak berusaha ini. Kamu. Kamu permusik. Kamu ada seman musik.
saya Anggama, Pasir Kelata, kamu, saya Gadang Mamuka, Mas Maramona. betul aja namin. Kalau sekali yang buru, 10 orang mah, 10 orang lempar kaulus. Soalnya setorang Rabu Mahami dijual ke Pokuna Resort. Baik mau musik mau partisip. Jadi itu jalan kami masuk-masuk kamu saluhna pinaparnya purnami doon na purnanon. Asa gabi asaya saluhna itarikon na purnami kamu. Toro pinopar doa akan masikola pista doa akan nakaredo na pumata peningkatan. Betul aja namin. Son atan Yunus si Toro Rabu dohol nami ma si Titi masih gopa orang panahon na tuso ni pe ulos na binasahat namin abata di batama na manggogi paso-saso Betul aja namin. Soni mas perni na puro namin sekna itu lang silaban Dami aja namin. arong lo sohon tuamo puro na sila yang ni marga silaban Dami aja namin. perni na puro kalau pelo nak ni perni na puro kurang saras bulan cara ko tolong udah tinumpah masuk itu di sini kalau orang dua jadi lo yokot sepuluh orang sejoran tapi ngomit kau tuh berbeda kamu masalah permorning ngilang programnya Pas maruhan aja. amin umumnya guru warna marga silaban ben kamu biar di sungai well betul pasok silaban shopping aplikasi sulit. Bagi waktu kamu lagi oper ni nak baru namion, unak karuan lagi ibu, bigehani, hindi pamorhat nak baru. Kamu aja namin. Tadi kau kulus, nanai si pak kenal kau amuna, tidu. Kamu nanai, mereka mau uji nopat ini.
burung-burung pengaruhna. Waktu sisa dia pe ulus na saya mereka sila betulang muna. Saya kurang mati nasuna. Betul jalan. Kaya Tuhan para luputa ng setangga. Gabi na Hindi na be para luputa ng setangga laban presiden. Sobrang mahalaga na ang guru. Gabi na jalan. Sa kami pulang muna marka setangga. Ngaboy pa sa aton na dahil pasu-pasu lahat daripada sa pulau ng Redbag na presiden ang guru. Gabi. Dan di bawah itu mana? Kan musim kami. Sodok Tuhan para luputa ng setangga. Ngalaho pa sa aton. Ulos. Tu bagian yang corona, kamu yang musim na ako partisi. Dihamuna paparan na nagporo namin. Gabi na jalan. Jadi, kung songonibe, tipis malang hafal, balas marohani muna, pagkalo siyang hami tulang muna markasi tangga. Gabi ma. Marohani namin sa hatan na dua-dua. Pusok bidabi-dabi mang tudulong di semat lasuna. Ulos na pinasahan namin, tuhat naman na magbogi pasu-pasuna. Parjul majo nidokon tulang narubuk majo parjul. Pasaton hatang. Itur marbar sebali mahal. Masih disuruh kamu. Apa sih kamu bau saya? Kau pun berkati. Kau bisa Nami, amang para musik nami. Baik mga musik na para musik. hari.
niruhog na dyan naman. Usumipe unos na buhay terbaik kami, tipis mo nakapal. Pagkabon na, sa ito kapal naman yung mutulan niya. Eh, matutulad na namin. So, hatani pa sa masinubong. Bitang manalumiris, dompong na sumorok. Isuli pinagparniwa tokon. Yamu suli pinagparna. Anak pinirispon bututurok. Eh, matutulad. Jadi muharahami do sa luhut puro bere-bere di pasar bato na borna nyo. Jadi kariday na arong do di bakkan ulosoro. Grabe na dyan, Mikael. Maimpe kasaton nai ma ulosorong tuamu sa luhut na pinapari na borna.
na puro namion. Dihabusal hun na pinapar ni na puro namion. Ang iya totong di na mo tituhan di gulmit ni ngulumuna sila nubari. Asal horong mason di rin si tua-tua. Si titik man na sigop pagulang-ulang pangarahon na. Tuksong ni be ulos si Torok Rabu na buhi pasahat tami. Siyang hami. Hula-hula muna sa tuhata namangguhi pasu-pasuna. Tulang namin silaban, tulang namin utasoy, tulang namin silaban, tulang namin si Regar, bonan tulang namin si Hobi, bonan hari namin si Hobi. Nang songoni hula-hula na magkilol, salut na ngamu na upadoy namin ni Raja namin. Next, si Tangkang na kisalamadok Raja namin. Tusongani pe Raja ni Mirono hamu, madok magate doam kituhani alai pas loro hamu. Ada betul kami pergelengan muna di bagas punggu ni alaman nama iman nama rite nang marjungolu na itu kan nyom rohamu salu na raja di bulan nabi pasahaton ulus na gajah dalam muna mangalio pasu-pasu salu na peparni gay nangon ang ma salu na raja nami aka pasu-pasu na pinasa munai tidak kau kami mai do tinggal betul arti kia nom. Totong batang ekonomi nami hamu salum na raja di bulan nami. Angkia baraja nami. Tujuluan nyari om. Hamu sudah cemumu. Asaruk kamu tutup kamu nalau mengajar kami jalan muna. Tidak tu nam sosial si baik. Raja nami. Roma kami mana kamu salum na huang di bulan nami. Asa parika kamu baraja di biar semudah nama atur kami.
Asa titina ginawa ay gorong ibang sopuna. Tusa manop pera dyan namin dalam sa panami tuamu. Ula-ula na sinabi sa tulang namin. Sa luna. Sa tuwat tama namang buwi pa sa masuna. Di pa saat tamu do buat yati. Di pa saat tamu do tu asal. Di baik kamu saya bunga-bunga kamu. Kami tong sian borong yang berguna. Tong dohon kami kau dari kamu. Raja yang berguna. Asal orang masuk betul tu. Akhiran pertama ratu dorong berlebihan. Horos kami raja yang berguna calon. Dan tu ada nama piramu rapat bertahan. Sudah boleh hari sian raja yang berguna. Musik kami di balik kapan kita tahu pada uang kecil baik utas tio-tio las padung mati masyarakat